Kaburam yakinong pratlenti kalapau menta na Mariau sembai ubakila betep dalilei om seb eno. Mentau lastang banpu bat her kijing ubi susing syaka pertai baka pertai kan pai kemat syaki. Kajing kenjo syau mau mer ba arpesan snem kalade kajing ya lenti ke bandrat yakirai raidam bat ruban penkelem yaki. Ka school rai riat ajing syai lowa primary school na wet kabala seng house nem hajar iway bat menta kalakot syaka jing dap arpesan snem. Bat kalayo ban pli ya kajing rakhe ya kajubili rupa kabadai nin kasngi kalai terik una opera arajar arpusan. Ban layo ban wan pli ya katega school dau sembut menteri kejala uba prestun tensong ubadai ukong san ha katega sngi bat ru harengkat kajing don lang ikong kres meri karpuri ibadai MDC jongkani kathan. Hakani kasngi kalalong kasngi kabapu kabaping lengba da kajing yo ki kena school ban jasim benta shirhem kum hakasyat karwai lani kajing ya pen iriam bat kajing kren nagi babun kinong kren layo urban pule ya kasturi jong kajing ya linti ka school kajing penkup buram ya kinong seng bat kiwei layo ru kajing pli ya mau mat sakan mau bat kajing kenti ulama nau kongsan hakate kasngi uba prestun dan song uba ten song hakate kasngi ulong ba umpoi perkat bakarai riat ajing syai kala de kata ka school kabala ban ya hap kerdan bat ki school ki badon hasor Shillong. Nadu karo kompen krek ki kena school hakasyat karwai bat kalalong ka bayaj rinti adu kata-kata. Shishu ru ulakular bayakan ka school house nem banwan unbu no da ka school boss na kabenta ban pensuk ya ki kena school ki badai pat na ki wei ki shnong. Ula ai ru ka buram ya ki nong seng bat ki trai jaka ki bala ai man sngubhai ya katega jaka bantai ya katega school. Kali kejing play ya kan celebration kapas dang mentau benai but ngin sapen put lasem stem hawa arijar atau real. Kali kasin kaban nengkongnya bangala banyu kerja agan ka school. Karai lihat ajisha. Nganang perkat di school ni bagrit dan di school ni bala se pung sawaken lan school itu di sana. Ngarung hangni. Ngasno ngarung ngaposin atnis lan dia sin mana. Adu kata kaji school tenat bat kaji bit jinggiang dari school. Teu zaman jom kemencing opti nak kapor wan kliate ko badu dan kam kata na peteng nanti ada school retreat. Tenai kalian yo i tang dari jingge. Naong yu nuru ramba. Tongi hat ban penurut. Kawai yang din kawai. Tengah i bakal ke school, bagi kiwai ki jingera, bak tam ya kan di Ramadan. Nanti tu di ngelak penulung meski, nak remen stem mau lusnen, bat mai New York ban pendiang dia kan di Ramadan nak kita joki kita school, nak kebentak ini dikai, nambah hilang susu benak pendiang, ya kan di school. Hakikat inti juga school. Siapa pengadrum sekali ke function ke pemerintah. Ngalejum kertang haying jong balar ko. Uni deng weni di founding members. Ngalejum don nak deng di. Uri rangba uba IT map ban mensin. Ban penwandur ya ka school kumbakalong. Ki kebi ki pa ki nomi kai ki hep ki barit batlu si khot jom kamandijin ko tongin kan mau kerpang yung urang ba bawle un isnei ban kerku ban le ru ya ka kamba ba undang yo ya kamet ka basyat ka baslain ban yai ten ban pencana yang kami nasib. Nganu lah ban klet suabangan mi na yin dum iman. Ada yang tu ye cuma. Ipasiau yang ai om obadu. Kenal lem. Di don kam kerji ya ka school boss. Yung di don kam kerji ka school boss wat klet lem. Dengan kuat ban om yoki hak dengan kuat nama kaji kerpat uni ururan lah. Ngin sapen urlong ya ka halus nen.
Nang begitu kena school ibawan school na kimarjan gelisno. Kadang pensuk pensain susu yaki. Hati ni kisnen kibantangwan. Kat ang isong manginantay bangpek ya kini ki items kibagi di kena kila penkre kila peni. Nanti di kongresis hukum langsung badan hapo ang tepo central library. Ni ya pek kehong ni ya kate ke stage ya kate ke stage ke bagi ki professional ki ai ka item songki. Kena sungkit ko makadon hante ke stage library. Banyo i bakal kom sya kan kom ruai ka performance. Jom kani ka school raya. Kaya rengkat kerdan kata sosial. Bangan jin relatif kalau peningan warna ikin perlu mengi bunut seni ikin kelalem dan nama ngampoi perkat bahantu katni ke standar kebak kasnong nawe lembaga dari school kakerdan kabatan hadu ka upper primary andai ka performance sompi ka banga i ka standard terengkat bat ka secondary hante ya sorbak selu TKE ka banga mod panong ya pi ikmi ikpa kinong hikai bei kinong yalam jok di school kikhot jong kaban sing kami tongin ang crash tong susu. Ban penho, ban penping ya kan school, ban penbit, ban pendiam. Ang agay shem bahakini kisnem di banwan. Kande ka way na ki school. Kabaay ya kata quality education. Akan ka time reward jomi baru away. Nasong mulung habagi sen ya kanika society kabagi om sen Raymond Slowa. Tangga kerteng ro kaladai ka kerteng gaba hampela. Sen Raymond Slowa. Mangesken hai kamrari. Kirurang ba kiesong ban berkat. Baru so jom kata ke kamar ngiyok kediam minta asli arbo sastra begitu ki memorandum ibak belakang ibak belakang sana ngin dia pe bandang penjana ai hoi namlah ban omongan ai lut si senai ngin dia persam kawai hadin kawai ban penulong ya kini kijeng anggur jom kaskul ke jom ikbe tipa nakwa ban kerpa kadai ka kamram jomi kum kikbe tipa ban ai ya kajing sneng kajing kentu yaki kun jongi halai jongi rumpai bana kapod long school kadai ka kamram jongi nong hikai ban ai ya kata ka education kabadai katakan knowledge hakabakhadu ya kalawai jongi kadai ka kamram jongi nong hikai bat ka jingerti ka school nasuman ong kadai ka kamram jom ka managing committee bat ka bakhaddu ka sorkar kandon bentalang baki akan ka jinsakri jom bagin sandur ya kalong priu kaman priu
jong ki kun ki jong nga jong pi hakini ki jingjia ki babonja ki jingjia ki basmusi ki bangiyo i na kapor sa kapor tam ante sosyo siya kenok mengimlong ke kerensu hana balik usulkar ba ikiau usulkar bus security usulkar don ki bukan kok yang anak orang the parents are equally responsible ikme ikpa ki rengkat lang ka jingkit klik na kabentaban saindur ya ka jabing jo ikul bijo dengan kuat penong ya ikme kita snow bah sim ka jingkit klik pi kam tip bah ma pi ki kun jo pi ban ya ki ngi kai laki ni ki kun jong ni ki badon ka sap ka pong ya kata ru pitu ba jaga bang aku ban ong bolong ya pi ki pa ngau ma ai ka training na bagian bagi kun ka ban kong kin nam klet ya utei unong bu unong ha kabaar bakim day bangklet iya kamansim snungu iya kikimigit pa bakabalay bakim day ban penlen o ay iya ka education baca ka knowledge kabaki idi na kanina temple ka temple jong ka jinang Jesus ladang ila ban lek ya na ngam i bandon kawi pat kadal kaban om bang safety dia ikut ngai nasngau ban om bagi kun di jongi kilayen jeliu haka foundation kaban nadu nayin nasem nadu ka school kabani nadu ka snong kabani kanlong kabak iubi bat kabanambit jika tak kabang kuat ban ai ka kubor yang ni kikni kipa kamtam akan ka juk jong ka teknologi ka bat mai ka bang ion ka juk jong ka mobile ka bat tem ki khon jong ni kidon porsu ban pek na kabenta ka jimbang ga bacit ka bakanjam si kipek kilamit haki ki bangi isyake ko gitbe kipa namar kata tungin ai ka jing kendu ka jing sneng ga bapit ka babia jadi kun di jogi bakit sotu pan pendon kam ubleu la ai kelut ya kini gitir kibor kibalai pojat hapo kaporte hizo larang inang ban pendon kam ya kan long ka atian na kamenta kalwe hizo hanrei ladang inang kala ban penjot tio ya kalong renien hizo kena kata kadau na penkenmau akan ngapor yang ikung kikni kita kung kireu ramba bagin ai kajing kentu kajing kentam kajing snen kebapiang bat kebapura nadu nayi hadu askul hadu ajisnom kita bat kunju hapo jogari bat kajat penriu jogi barokowi diswa banget berkut ngandon rengkat lang bati IRDC jogi kongres indon rengkat lem bati kum ka managing committee bat kum ka school hit parokowe ngabang akwa penyoi baka di school ke jogi kan nang penmi susu yang ki resort ki banlong umau lena joga kan riwan batru resort jongka cai penriu bat kejela jomi barokah ai bahkan ke celebration
Hari kapon, kung kadat yung kajingkli, ya kanina celebration, yung kajingkap ang kumamisnem kanina school, alpi yung mau sa jingkanau, nagkabaaru ng leng basta hosting, kung kadat yung kajingkang kuni celebration, kabastang yung ng papaski.